Molweni nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel uMkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke laphana wey'ngane zakwethu. Imangaze abantu abaningi ke laphana inkulumo kamzukulu ke laphana ayiposte ey'nkundleni zokuxhumana. Ubhale kanjena ke umzukulu uthe uyafisa ke laphana ingoma kaMthandeni ethi Paris ingene ey'ngomeni ezizohlukaniswa unyaka ke laphana wengane zakwethu. Kodwa ke akakhohliwe ukuthi uMthandeni noDlubheka ibona baba yimbangela yokuthi ingoma yakhe ingakwazi ukungena ohlwini lezi ngoma zango-2019. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Ke sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinze subscribe, ucinze nebell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ividiyo entsha siyi-channel. Siyabonga.